bathi lijwa ukusebenza isidumbu. Okay. Isidumbu usebenza ngemithi yokuphindisela. Ikhona imithi yokuphindisela nemithi yemikhondo. Hlanganiswe yonke lento lena kuvuse lo ukuthi wena sibantu ngeke uzofa njengenja. Laba bakubulela emfihlakalweni esingabazi wena uyabazi ngoba ususemoyeni ke manje nani. Usetshenzwa ngendlela ehlukene. Kwesinye isikhathi basebenza isidumbu ekhaya. You understand? Mase sifika abanye basebenza masiyongcwatshwa uyangithola uthole ukuthi masiyongcwatshwa kudingeka ukuthi umuntu mhlawumbe kwesinye isikhathi adonse amandla iattraction ye nakedness mabasenza isidumbu basiqhumela izinsuku you understand ukuthi kungapheli inyanga ezintathu labantu basaphila anizoyizwa ke ngoba umuntu ongasekho usemoyeni umoya ngeke uvalele ulokhele ngaphandle ngoba umoya mawufaka isikhiya ulokha ungena ngayo lemboba lo isikhiya ungene ngaphakathi umoya. There's no way ukuthi umoya ungawuvalela. All right, greetings and salutation. Welcome to Podcast Club. We are back again with another episode. Make sure Uguti, you go and like and subscribe. Let me tell you this, we are on the road to 30k subscribers. Yes, today we are looking at many things. Ngiphethe guest yami is a dictionary of ubungoma. Uzosifundisa okuningi. We're going to learn a lot. If you don't mind, you can have a paper and a book, a paper and a pen rather, to learn ukuthi kukhamba kanjani kuleli hlangothi. Ladies and gents, boys and girls, Shobeli Khulu is in the building. Mkhulu, uyaphila? Siyaphila kunjani? Hey kade wakhamba man. Hey kade ngahamba la ekhaya sibuyile nje namhlanje. Yazi last time ukhuluma nawe bekungu 2025 ne or 4 2025. Hey, marriage feels like ngasuthi it was last of last year. Yeah, skate side vele khona yazi. Yazi there is this comment, not a comment, like a WhatsApp text engitholileko not so long ago ne. So this guy uyangitexta ufuna lokho akufunako ubona ama video lapha ku TikTok and then uyangitexta he's telling me ukuthi hey ngibone 1 2 3 4 5 and then ngibawa inamba kabanibani yabona then ngimphendula ngesingisi ke mina because kulula ukutype fast ngiyamtshela ngithi hey mina ngisuyugobela inamba podcast le wara so ngimtshela ngesingisi ke uthi kimi hey bese ngimangele vele ukuthi hey ugobela njani wazi isingisi khona babasazi isingisi labo why into zokubhala ngesingisi kanjani ngoba siyazi isingisi thina bayi mina akatsho njalo ngakhumbula wena ngathi mara hey kwaba nomkhulu Shobelikhulu lapha phela phezulu kwesingisi yena hey uyachelela like ngiloko wena lo ozazi indaba zakhe hayi angithi endulo esikhathini esiningi sasine system la eSouth Africa abantu bayakwazi lokho ukuthi kwakune system yokudeprive abantu education in a sense yokuthi emakhaya nasendaweni ethile la kuphila khona ogogo bethu nokhokho bethu abanye bayazi ukuthi mhlawumbe isilo ukhokho akahambanga wafike bangene lithile ngesikolo ngoba la bekahlala khona ikolo bezi very few so uhambi bangelidu ke esikolweni omunye aphelelwe amandla ngoba kumele abuya enza ama house chores lapha ekhaya nani agcina seke isikolo. Manje ke abantu bakudala vele nezinyanga bokuthi mawuqala nje uthi uphathwa idlozi ungayi esikolweni ufocus ebunyangeni so manje ke kushintshileke manje ngoba kwamina nje mangithwasisa umntwana anginandaba ukuthi bekawe esikolweni lo muntu loyo ahlushwa abantu abadala bamfuna esikolweni uma bengamfuni mina sekuhleke ukuthi akusidlozi leyo nto why iyalela umntwana ukuthi abe nolwazi uyangiunderstand ufike ngumphahlela umntwana maceda umntwana kumele abuyele esikolweni kulapho ke manje uthola ukuthi hayi sesikhuluma isilungu ngenye indlela emangazayo uzoyithola nje inyanga eziningi lapha ku TikTok mawungakuscroll abakhuluma icontent yobunyanga ngesilungu kodwa mina ngixolela ukuthi hayi angikhulume ngesizulu
ngoba ngifuna ukuthi mangichaza into ngijule kuyona ngesizulu ukuthi isukela kuphi ibizwa kanje ngoba isukela kuphi yeah akazi mali ukuthi inyanga zifundile ziningabi kunobodokotela beyinyanga bamlapha ebhedlela medical doctors kunabo teacher abamfundisayo esikolweni okuba yinyanga inyanga manje hayi sikwenye 11 yeah man yazini fanele athoma ukuchange the uyacabanga ngakhona ukuthi inyanga sezifundile right now ukungabi nolwazi or abe exposed to that part yomnyanga ukuthi bakhona abantu aba-educated nama-lawyers konke nje ama-dentist nani bakhona beyinyanga asithome la mkhulu kukhowa eBenin eBenin ngake ngaya ngangisasebenza ngaleso sikhathi so ngahanjiswa umsebenzi kodwa ke sasikhavara izinto ezithile sasingahlala isikhathi eside masesamba kanti kwenzakalani vele lapha eBenin niyakuphi wayengathi kunobuloyo obuningi kunama magic amaningi okay iBenin it's a country kulaba bangazi elapha eAfrica ese-West Africa iBenin indawo kakhulu edonsa umlando ku transatlantic slavery lapho khona bekuthathwa abantu babayise phesheya for slavery America UK kanjalo no those things babadayisa babathathe from lapho iBenin indawo yaziwa the hub or the home of ivoodoo yabo bathi voodooism abanye ivoodoo a certain science yokuhlanganisa amakhambi nemimoya kodwa ibe in a form of a church you understand it's like a church ngoba ama voodoo priest ibe nama grandmasters at the same time so lapha yana egileka imhlolo lapha evoodoo ngalesikhathi yogileka imhlolo ngevoodoo eBenin so eduze neBenin kunendawo ebizwa boPorto Novo leyo ndawo leyo khona lapha yana enomlando orich ngescience abayithola yezangbeto izangbeto umoya ne abawutrapayo to a certain space or entweni ethile bese kube nento engathi ihlahla kanjena uyabona abangake bagugule bazoyithola ngamanje sesiphila kwi-information age lapho khona izinto sezivela everybody is recording ukuthi ngihlala endaweni enjani kwenzakalani no all those things bazoyithola so indawo nje yevoodoo edume kakhulu ngevoodoo inama yama religion of course inayo Islam and all those things ne-Christianity na wonke ama religion kodwa ke ivoodoo iyona elidayo lapha manje sike nangabe abantu bebabathengisa back then apartheid wabe bangenza magic abo le ukuthi ngakhambi kuhle kube na something ngiyawuthanda ke lo mbuzo wakho ngoba abantu bake basaba ukubuza bacanga ukuthi mhlawumbe it's a disrespect it's not a disrespect asiqale lapha si understand into ejulile and futhi ngizochallenge nama listeners nama viewers futhi lapha ukuthi bayicomment kulento engizoyisho ngoba ngifuna ukuthatha into back to history so ivoodoo ifomeke kanjani uyangithola ivoodoo abantu bebapractice isintu nezinto zikamoya ethintana nesintu angifuni ukuthi African spirituality ngoba mangathi African spirituality mangabuza ugogo ngithi gogo yini African spirituality uzothi angiyazi kodwa mangibuza ugogo ukuthi gogo kuphahlwa kanjani la ekhaya uzothola idala zala ekhaya siphahla kanje la kwambatha kanje uyayibona so bebazi isintu indlela yokuphila kwabo bazi nendlela yokconnecta nemimoya yabo so then ke mababathatha they were exposed to white people abelungu bebapractice ivoodoo it's a formation ye-African spirituality including with an influence ye-Roman Catholicism i-Roman Catholic Church ngoba kunama science we-exorcism ku-Roman Catholic Church uma ubamba ama-demons ukuthi kunama charts owayenzayo nani ama-incantation owayenzayo then bafunda from lapho kune-stage ye-Roman Catholic Church and all those things bafunda lapho i-importance and the significance yokuthi ngaphandle kwesibazi nje I mean into ebaziwe njenge-stage thina kuyithi sculpture ukuthi ungasamana kanjani imimoya nani so the science they took it ivoodoo learn science yevoodoo from slavery time uyangithola ingakho uthola ukuthi kunamanye ama country abroad
lapho ivoodooism is very stronger than Africa because of kulaba efunde khona. So yabafundisa indlela nezaba zokuthi babe powerful manje kuze bangasaphinde babe taken into slavery. Ngoba ivoodooism is one thing esipractice nala eAfrica in a sense yokuthi singekho aware ngoba kukhona amanye ama ritual wevoodoo enziwayo la eAfrica la eSouth Africa country nethu athathwa khona emazweni. Itsila mhlambe walanda via Mozambique is connected to West Africa and all those things. Uthola ukuthi ama voodoo doll into efana nalezo uyabona kwenze imlingo. So now they were weaker then ngoba indlela yabo yokuphila was based esintwini kanye nokuconnecta nabantu abadala nokulapha nje ukugula okuthile. Manje from laphana they understood ukuthi okay kunemimoya eminye esingakwazi ukuyisebenzisa simanipulate bese sikwazi ukuthi sisebenzise ukugcihela isibhamu. Like for an example kukhona umuntu mangakutshela vele manje maybe you might not believe this. And for your own information, I know someone here in South Africa ohamba eWest Africa kakhulu onesigodlo futhi nase West Africa ula Eastern Cape this person. You understand ukwazi ukuthi agcihela isibhamu ngempela isilwane lesuthi uyasidubula ngesibhamu ba uthi bulletproof uma ebiza yena ngomuthi usebenzisa imithi uthi udubulisa ilentuzana bathini konje imbuzi athiza nembuzi uthi udubula imbuzi uyibona ukuthi idubulekile ubona ukuthi ishayile ibullet la embuzini kodwa maqeda luwele phansi lingangeni. Umese makagwaza ungangeni la. It's a believe it or not statement but it's true. I can vouch for that thing ukuthi states existing because of in West Africa leonto leyo ijwayeleke kakhulu even nalabantu ababizwa ngama rebels. Siyazi ke indabeni ukuthi khona abantu abama rebel amavukela ambuso. Labo bantu bagcihela isibhamu ngendlela emangaza ayingakho uthola ukuthi namaphoyisa athembe iweapon basamona ialtar ebizwa ngokuthi altar of the god of steel and metal. Ialtar yakhona engathi bathini konje lena isiduli yakhiwa ngesiduli uyangithola bese kuba kuphahlwe nange vodka kuphahlwe nange izinto eziningi ukuthi bathole amandla ukuthi uvikelwe ipoki imimoya uthi mashaya bullet liceda amandla leyo nto leyo ngoba it's a god of steel and iron and metal you understand so mayiqala ingena lento iphelelwa amandla and all those things. Ivoodoo is very relevant into Africa khona manje to a level yokuthi ingakwazi ukuthi incede intweni eziningi. So ubanga ingaba protector laba base in the country le attackwa nguDonald Trump Iran or in Iran. Yes, Iran can be protected if they can play around that. Yeah, uyabona if ama country had one understanding empilo bafuna ukuthi bahambe baye elentuzane namasoja ngalena for an example noma amaphoyisa lapha eMzansi for an example alentuzana ahamba yogcihela isibhamu endaweni efana nazo obo Nigeria kakhulu eBenin endaweni enjala ungalisaba kabi iphoyisa ngoba phela isibhamu sakho ngeke sisebenze ngaba ngathi amaphoyisa le ku neighboring country yethu oZimbabwe yazi eZimbabwe amaphoyisa aseZimbabwe they don't even carry the gun noma benze i-roadblock abadingi nemoto ku-roadblock mawuseZimbabwe they can attest abantu kuma comments eZimbabwe ngoba ngike ngasho mina ngathi ngihamba kakhulu ema countryni nginceda abantu so lapha yana babe nje idromo le oil elikhulu yalibona le idromo lezenke ngiyalibona bashaya round pool beseba ne stop sign ne body stop sign lapha namakhoni phambili maceda bavale nje indlela akaphitha ngesibhamu lelo phoyisa lelo akunamoto ezokugijimisa kumele uthowe umthetho lapha yana kunesoja elikhona lapha yana elithi highly trained in terms of ukudubulela isniper yabo so hloniphekile umthetho lapha yana ngendlela ukuthi ngeke kuzodlula once mawudlula already you are signing a death penalty ngoba lela soja bawuqeda ukudlula leyo nshaya ngerafule linibulale futhi ngeke lize liboshwe ngoba ubalekelana ungasona isigebengu kumele ume nje nasedrobheni bahamba ngamahashi nje and all those things so basabeka so in fact ukuthi
Benin, it can be a solution for me. If you ask about the Benin, can be a solution for me for Africa. But manje yonke into enemimoya phakathi inayo i-negativity yakhona. Sometimes maybe negativity yakhona is very cruel. Mhlambi. Yabona kuya ngokuthi yini ethathekile lapho. Sure. Yeah, ne. That's one day I should go to Benin and ngifuna ukuyibona le Benin ukuthi njani. Indawo yethu developed. Uthatha ama camera wakho if kwamanye ama rituals bazokuvumela. Uthatha ama camera wakho ngoba Velmans thina sila eAfrica. Yeah. We know less about Benin. But eBenin phakathi kune voodoo festival enziwa every September. Kusuka abantu from abroad. Bafuna ukuprova lento efana nale engiyikhuluma manje ukuthi is it possible ukuthi kungenzeka kube nento engamuva ingana machinery ngaphakathi inganamuntu imove kanjena ispine kanjena iphinde ivule izandla zayo kanje bathi ama spirits ikhona into ebiza masquerade ngempela lento kuyimasquerade kuyimask ekhandiwe ayinamuntu ngaphakathi ihamba kanjani lento le ikhuluma kanjani inganama voice box inganamuntu ngaphakathi so abantu abaningi they go to find out and make thorough research to check so uthola ukuthi kunabantu abazima ungathi Benin kuvele belungu left and right bona abazokutshela ngeBenin ukuthi njani more than us as African people esila thina sise South Africa southern region that's khona then west is the other direction to us West Africa ufika lapha now understand ukuthi okay if voodoo iyini kwenzalani what is happening in the temple of the snakes the temple of pythons lapho itemple ligcwele ama python ngaphathi yini significance yalokho lokuningi kubalekile ukuthi uyibonele wena njengomuntu we-podcast you can gather information that is very amazing and question people yize bekhuluma ulimi lesi-French iningi labo but I think in each and every country kunama translators and find out you'll be surprised ukuthi there are a lot of things that esingazazi within our own country. Wow. I mean our own continent, Africa. Yo, akusibuthakathi wona la? It depends how you're looking at it. Ubuthakathi it can be viewed as witchcraft in without argument form. Kodwa ke witchcraft when it harms then it's that we can qualify ukuthi this one is witchcraft. If something for an example mina ngiqinisa imoto yami uthi mawungena emotweni bese ukhanywa iphoko zami lapha why should that be called a witchcraft wena ufunani emotweni yami ayimina ngiqinisa imoto yami lapha wena you can't call such a thing a witchcraft for mina yikho ngithi it depends ukuthi wena uyibuka ngalephi iso you understand angini mina ngifuna ukuthi uyangena ukhanywe izinto ongazazi uphathwe i-sleeping paralysis uvula amehlo during the day ikhama into nje kuphela uyayibona unanzo kani unanzo ibhoko ngisho ibhoko spirit mina ibhoko angassociate nazo kakhulu kodwa iqiniso Velmans lithi at certain time kumele vele ngidonse ngizoyisebenzisa for a certain reason kuba nesikhathi lapho vele ngizokwazi ukuthi ngidonse bona ngigila umkhubanyana ozonceda umuntu ngazo angiceda futhi ngisuse futhi yabona ngeze kubethe mara ngeze kudono yazi isipoko Velmans uyake ngikhulume ngendawo yangakini ngalena eMloto. Oh yes. It's a very dangerous road. Last time ngidlule lapha bekunenye ingozi futhi imoto lapha eMloto ngangibuya angisakhumbuli bengibuya kuphi ngiyosenza komunye umuzi around this time mangibuya as well so iMloto angithi because of kunemimoya eminingi engakholekthwanga bese bathi indawo enezibhoko lesinye isikhathi sasambisa uthwasa wakhala nje ihuta kodwa imoto singayiboni pop sazo sabhekana ukuthi le huta kathi khalele eduze kodwa siyiboni ebusuku angithi nasambe ebusuku asambisa obothwasa bangasho abafowethu enganginabo ngalelo langa ukuthi yakhala ihuta singazikhala khona eMloto so indawo efana nalapha ungathi uthi uya drive eMloto ubona umuntu mhlawumbe endaweni enganabantu lapha yana ubona umuntu lapha nasendleleni acisha ngene endleleni yazi ukuthi mawuqeda acisha kubangisa accident ukuthi uthi uyam-avoid uzongena ehlane leyo mimoya akusimoya ekuthomentayo kwesinye isikhathi lo muntu uvela kuwe ukuthi ebonakale ukuthi ukhona ufuna uncedo lwakho ungayimisa imoto uyangizwa misa imoto
umbonile ukuthi nanga uma isimoto uye kuye ufike umbuzo ukuthi ngikubonile ukuthi usibani vela in uyangithola why ula emgaqweni ebusuku kunganamisi nani ukwazi ukuthi uthola imessage yesipoko uhamba uyobatshela kuba ukuthi ngihlangene nosibani uthi umntwana wenu uyangithola ushonile kuphi animlandanga bamangala ukuthi lo muntu lo uyazi kanjani address uyayithola ukuthi lo muntu lo washona vele samncwaba kodwa vele ukushona kwakho washona ngeaccident ibhoko ezinye zivela for a reason njengedlozi malifika likhala likhuluma inkulumo nazi ibhoko imoya yabantu abangasikho as well ngeke phela uthomento isipoko senyoka or uthomento isipoko sehashi no uthomento isipoko somuntu vele ongasikho so akumelanga sisabe ibhoko uma usebenza ngazo kumele uzazi ukuthi udila nesipoko esinjani kukhona isipoko vele esiright esidinga uncedo kuwe kukhona isipoko vele abasidonsile noma basivusa lapho umoya wakhona bawuletha la ukuthi uzodila nawo ukwenzela ezinye izinto ebusuku hluleke nokulala ngoba vele siyasetshenziswa leso but kukhona ezinye nje ezinganankinga nawe yeah hayi mkhulu ne singakhuluma besivileni la kusasilanga ne asibiyele back ile ndaba lejulileko yeah kwabethela kwasebenza isidumbu yeah ukusebenza idumbu ngike ngayisebenza idumbu for different reason aqale la kokuqala ukuthi isidumbu usebenza ngoba nangu uVelmense ushonile ushona kanjani uVelmense bamgwazile noma bamdubulile thiwa ufe ngenxeba lo muntu loyo so leli nxeba leli liba umkhokha liba ukhondolo emndenini ngoba uma udujuliwe ushife ngomlilo uchile noma bagwazile noma nokugula nani noma ushonele ejele uyasetshenzwa isidumbu salomuntu loyo ngoba uma for an example kokuqala uma eshonele ejele lo muntu kumele kulungiswa amaphepha ngokomthetho bese yakhulunyiswa ukuthi usuyaphuma manje la you understand umoya wakhe and all those things ukuthi aphume ejele ngoba uma bangakwenzanga lelo siko lelo lokuthi bamkhulumise uyangithola kungenzeka umoya wakhe usale ejele enthatha isidumbu no lentuza tukutuku nangumzala wakho uyachama lapha yana bafe wambambela ipublic indecency nje for ukuchama emgwaqweni asika lapha nakuvuka amacala bekacabanga ukuthi awekho lana kuba implicated uyoboshwa agcine amvukela amacala bamsentence isikhathi eside agcina shona lapha bese kuthiwa yazi abantwana bakulela khaya baphelele ejele ngoba isidumbu asisetshenzwanga kukhulumiswa umoya ngoba uhlukene nenyama bese nesidumbu siyagezwa silahlwe ijele ngithi uyazi ukuthi umuntu uma ephila makangangena ejele kumele kulahlwe umkhokha wejele ephila ngikhuluma ngayo ashonile like when uyaphila mawubuya nje ejele boboshiwe akumelanga ungene ekhaya kumele uyosetshenzwa ngithi nesidumbu sisetshenzwa kanjalo esweni niyasebenza isidumbu kulahlwa umkhokha wasejele kuze labantu bangabuyele ejele that is one okwesibili umuntu unamanxeba ayavalwa amanxeba kuthengwa imbuzi but sorry mkhona before ujula too much asithusi mara hayi yazi mina lento yokuthi usabe umuntu oshonile kodwa lele ungamsabi iyangimangaza ngoba ukulala muthi it's a temporal death you understand kanjani usaba umuntu obophila la isikhathi eside lo muntu manje ngoba sikashonile soyabusaba umsabela hayi man khuluma noma ungamazi umuntu why kumele umsabe hayi nasekashonile sekangenye indlela phela like angisho uyaqina like uyaqrempa uthi uyamthinta uyabanda kwesinye isikhathi uthi uyamphendula uthola ukuthi une stitch ngasemova bamchachile lapha yana bakhipha okunye la ngaphakathi uyathuka it's just a chama bamchachile bakhipheni yeah uthola bamchachile bakhipha amafutha bakhiphe ama-organ mhlambe a-functional abangawasebenzisa somewhere kuninja abakhiphayo somewhere angithi wena une-problem ne-kidney infection lo yashona i-kidney lakhe li-right so obviously bayeza bazothatha leliyana mhlambe lifana nelakho kahle limecha nelakho yangithola balithathe baphilise wena ngoba loyana phela ngithi akasekho vele usho ukuthi ayikho imikhuba abayenzako lapha hey
hayi asifuna ukulwa nama-client abanye baba ama-patient wethu laba yayibona kodwa ke abantu bayazi vele if wake wa-interacta nedumbu uyazi ukuthi sometimes uthola bamvulile laphayana kwesinye isikhathi is for reasons e-postmortem ukuthi ubulawe yini umndeni ufuna ukwazi kumele kuthathwe isibindi mhlambe makuyi-poison siye laphayana all those things kwesinye isikhathi banama-reason wabo kodwa-ke khona nje umuntu umeshonile hayi wakumele umsabe uyabona sike sibe nama-trauma ngezinto ezi-useless yabo ama-trauma kumele sibe nawo ilawo ukuhamba ulala namantombazane abanye abantu hamba ulalule kulaliwo kama-trauma kumele ube nawo lawo ngoba azokusafarisa kakhulu ukudlula lesidumbu sabayo lesidumbayo umuntu nje ushonile laphayana uyayibona uza kuvuka phela usathi uyamphathaphatha laphaya avuke athi there's no way uyabona mase kuphuma i-death certificate sebasho ukuthi lo muntu uhambile emhlabeni sebasho ngoba ucheckwa kaningi phela ukuthi ngempela uhambile uyabona labantu ababereka lapha abanayo imikhuba snacks cause nginokubona ama video bathi basho ubani bani yena bekanesithwalo sokuthi fanele lale leyidumbu uze simberekele fanele uyabona mina yithwalo zokulala nesidumbu nani angikwazi ukuphawula kuyo the reason why ngakwazi ukuphawula kuyo ukuthi I don't know ukuthi yazi kukhona i-information kukhona i-knowledge mina ngichoose ukuthi ngingakhulumi izindaba ngikhulume ulwazi mawuzongibuza kimi ukuthi ngempela ngiyakuzwa ukuthi uyagezwa umuntu uma eshonele ejele umphefumulo wakhe ngiqala nenza isiko elithile nobikele nikhulume na bamrelease kahle angababoshiwe still kunjalo uyangithola ngoba uzodonsa abaningi ungibuze I can tell ukuthi nasi study case ukhona umuntu engamnceda ngalokho ngikutshele ukuthi hayi uyagezwa ugezwa kanje nayo imithi egeza isidumbu ekhaya before singena ngoba sizongena ngithunzi lejele sisale lapha ekhaya uyangizwa is knowledge but lokho kokuthi mhlambe khona omunye umuntu othi hayi uyathwala uyokhipha isidumbu lale naso nana that is information so le information engiyitholayo mina ngifuna ukukhuluma ngento kusasa engeke ngize ngikwazi ukuthi noma umuntu efika ethi mkhulu nginenkinga enjena ngicela ungincede angazi ngizocala ngincede ngithini ngoba into engayizwa it's more of a hearsay than a factual knowledge so mina ngirada ngistika into knowledge nje kuphela ukuthi lento ngiyayazi. What was the worst part that you ever experienced at Lamamochari? Wathi yo kanti kunje la kuma mochari esikhathini esiningi mina yazi ngangiya ngiyogeza ama members abantu abangasekho abasekhaya uthi mkhulu sicela uyogeza umalume lapha eNatal kwaHlathi yabona ngemochari ngiyomgeza ubhuti wami umdala abadala boyi2 umdala kunalomo wagezwa yimina nalomo wagezwa yimi so other than that ngeke ngikutshela ukuthi emochari kwenzakalani iprocess yasemochari umuntu makangena benzani kwasho wacima angikwazi azanke ubone uyi1 obodileko lapha obodile no phela la kulama mochari mina ngifike kuona bekunama shelf uyayibona and mase sifika nakhona kwenye mochari bongeke uzoyibone ne shelf ngoba iappointment yokuthi nizogeza umuntu othile nimthola sebamkhiphile vele setrain ulapha la kuzogezwa khona umuntu ubekwa kwi-tray silver bese simgeza lapho thothi awukwazi ungena ngaphathi ubone ngoba kukhona ama government mochari thola ukuthi ama pop abanye abantu babapake njengamaphaleti ngiyakuzwa nalokho lesson information engizwayo in many platforms. You haven't witnessed it? I have not witnessed such. Yeah. Okay. All right. Asibiyele back into the knowledge. Yes. Okwesibili ke njoba ukusebenzisa isidumbu kusebenza umuntu ohlatshiwe ofe ngamanxeba bamgwazile lo muntu noma bamnqumile noma bamdukulile noma benzeni ngama injuries no uye waphuma igazi lo muntu wanqamuka umlenze kwenzakalani nani uyasetshenzwa loyo muntu loyo ukuthi kuvalwe amanxeba uzwe abantu ngokuswela ulwazi manje uzwe bathi umuntu onelentuzana oshone ngamanxeba akangeni ekhaya ngokwesintu sethu ngeke nize lande uyilentuzana umoya womuntu nofaka ekhaya bese umzimba womuntu ungajike ekhaya. It doesn't make sense. Our spirituality sidinga ilogic uyangithola
sidinga ilogic abantu bangaphika bathi hayi mkhulu ilogic nezinto zikamoya zihlangana ziyahlangana kahle kamhlophe mina mangakuhlolela nga developments kuze inkinga yakho iphole kumele ubase umlilo omkhulu bese uba 38 degrees ukushisa kwakhona bese utshe ukuthi ungene lapho uhlale 30 minutes ungakwenza wena awa waye ungakwenzi ngoba ngenyanga yakho hayi ngishe ilogic izokutshela vele ukuthi kuyosha manje ezinye izinto vele ilogic izokubeda uthola ngoba etwele ilogic uNkulunkulu akayidalanga noma umenza akayidalanga for no reason uyakhe ngamabomu so in that sense into engishoyo ukuthi umuntu kumele engene uma umphefumulo womuntu ulandiwe laba amgwazele khona ethavenini wafakwa phakathi ekhaya wahlanjululwa nomoya nenyama umuntu nayo kumele ilungiselwe so uyakwazi ukusebenzisa isidumbu somuntu ogwaziwe nimvala amanxeba okay ukuthi ingabi imkhokha iqhubeke lokuyenzeka ngoba into kakhulu into esetshenzwe esidunjini ukuthi sivala imikhokha esikhathini esiningi uyabona kule yasejele yokuthi umuntu ufe ngenxeba umuntu ushonele esibhedlele ngoba makashonele esibhedlele inkinga eba khona ebhedlele ngifuna abangizwe kahle iDepartment of Health ngiyabatshela nje manje iidea into abangayazi bona sometimes babhadala amamiliyoni isibhedlele sisuwiwe ukuthi lo muntu ungena right la bathi for observation makalala phakathi nobusuku umuntu waqala wasixaka wadevelop ukugula esingakwazi wavukelwa yini washona lo muntu khona lapha nabademand ama-answer abangeke bawachaze nabuthi kuze kanjani lo muntu adevelop i-cancer in stage 4 kodwa azange abe ne-stage 1 you understand yenze yini ingoba umuntu makafika ashona laphayana enqotshwa ukugula eshone kulowo mbhedo loyo maqeda bamsusa laphayana uyemochari ngama-body bag bashintsha usister laphayana ilentuzana amashiti bafaka amashiti amasha mawuqeda umbhedo so ready for wena from a casualty ungene ewadini ulala kulowo mbhedo loyo ngebhadi ulala laphana kumphefumulo womuntu ongalandwanga phela ngithi nini ngebhadi uhlasele wena manje lokugula kutransfereke kuwe lokugula kwalomuntu lo ugcina ubulawa into efana nalezo so umuntu umphefumulo vele kumele ulande ukavoid ama problems amaningi njengoba nasemlodo kukolekwa imimoya ukavoid ama accident nezinto eziningi ezenzakala laphana ngoba zibanga ini umkhokha noma ukhondolo so same goes to umuntu uma esefikile elentuzaneni ekhaya ebesibhedlela eshonile kumele phela ukuthi leyo ngulo leyo mina ngizokutshela ngowami umndeni mina owami umndeni ngizokuchazela nje without any fear ngoba uwami ugogo wami washona ngokugula ubaba wami washona ngokugula umama wami washona ngokugula ubhuti wami washona ngokugula ubhuti wami omunye washona ngokugula I only realized ukuthi konje nginolwazi ngalento kodwa nami ingizumile angazi noma bekuyintando kaMenzi noma kanjani ukuthi kuzame ukuvinjwa leyo nto leyo ngoba manje kunento engathi sotha it's a ghost bedroom laphayana mabalele laphayana bayaqindezeleka ethe ukuthi ngithini ingoba ugogo umphefumulo wakhe waphelela laphana kodwa azange size sihlanjulule lelo gamela uyangizwa ngithini leyo nto ngiyayazi kodwa ngiyipractice ngakukhona into ongayazi ube nolwazi nenjula lwazi kodwa wena uhluleka ukuyenza uyayibona so ngarealize sekukudala sengibona ukuthi sesiphelile manje ekhaya you understand ngarealize ngoba uthe ugogo makasaphila you understand ingaleso sikhathi ugogo maphila ngathwasa eseshonile ugogo you understand so from lapho bonke labantu bahamba njengenyanga mina la ekhaya kodwa bengakunakile lokho ngoba manje ingizumile ngasho nje mhlambe bekuyintando kaMenzi ukuthi kumele kube kanjalo but iba ukhondolo lento lena in long run so uyamgeza umuntu uyamsebenza umuntu yabo umsebenzela ini ama condition athile bese kuba khona leke yokuthi okay ukwaze ubhuti wami uzongazi kahle
yazi eminye imindeni Back to bayithanda sender. Are you referring to back sender? back to sender no babulala umntwana kithi nje ngathi inja sizothola umuntu asebenzele isidumbu ngalena ngasendaweni yangakithi eNorthwest la ngingakhona ngithi indawo yangakithi ngoba ngihlala khona Alright. futhi nomama vele the maternal ancestry bakhona ngale iningi lapho omalume bama obhuti kamama so bathi lijwa Lijwa. Yeah, very familiar name. Yeah, bathi lijwa ukusebenza isidumbu. Okay. Isidumbu usebenza ngemithi yokuphindisela. Ikhona imithi yokuphindisela nemithi yemikhondo, you understand? Nemithi yokuvusa uma kuzosetshenzwa isidumbu. Bese leyo mithi le ihlanganisa namanzi wokulwa. Amanzi wokulwa ila manzi afika ashaya etsheni ngeshoti bese ayadlula. You understand? Angithi ayadudula lawo manzi lawo. You understand? Mashaya etsheni ashaya lelitshe uthola lelitshe la khona liba clean adudula insila dudula ini kulela litshe. Mawangezwa ngepower enkulu lawo manzi angalishaya lelitshe lwele ngale. Uyangithola ngoba amanzi anamandla. So kuhlanganisa imithi kusetshenzwe lo muntu loyo ngoba kunemithani imithi yokuphindisela yabona umpinda amshaye kanjalo umpinda emva nani imithi eminingi engizoyisho impinda amshaye khona umuntu odume kabi kuthiwa yabona impinda amshaye iyodwa nje kuphela uyakwazi ukuthi ufuthe ngayo iyodwa nje mawuyithole kahle ikhiwe kahle ngomthetho wakhona wakhuluma ngako zonke izitha yonke abakwenza imakwenzakale kubo ishaya ibiselule kuphila ungashonanga kusetshenzwa isidumbu ke manje makusetshenzwa isidumbu ngithe imithi esebenzayo lapha yana yokuphindisela imithako ephindiselayo imithako eholayo ene direction omkondweni kanjalo mazulu azamthole nani impande ezinjalo kube novuka kwafileyo ovuka emalibeni nani imithi ekuthiwa ovuka nani ama resurrection plants bese kuhlanganiswa ilentuzana namanzi lawo ashayayo ngoba kune energy emanzini asemfuleni ingakho sisabantu siyobageza sifike sikhulume nento enganamadlebe kodwa ilalele inceda abantu baphile ngoba kune energy kunama dietitious amanzi hlanganiswe yonke lento lena kuvuse lo ukuthi wena sibani ngeke uzofa njengenja laba bakubulela emfihlakalweni esingabazi wena uyabazi ngoba ususemoyeni ke manje nani isetshenzwa ngendlela ehlukene kwesinye isikhathi basebenza isidumbu ekhaya you understand mase sifika abanye basebenza masiyongcwatshwa uyangithola uthole ukuthi masiyongcwatshwa kudingeka ukuthi umuntu mhlawumbe kwesinye isikhathi adonse amandla iattraction ye nakedness uyayazi ngosi nakedness ukuba ngqono ukuba ngqono kunamandla okay kanjani abongazi uba ngqono kunamandla angikwenzela umzekelo practical usimple uyabona khona manje sihleli la ungezwa nje abantu bababaza nje ivoice ukuthi ucanga ukuthi bagwaza umuntu kanti umuntu uhamba naked la attract a lot of people ukuthi bambheke that is attention okay abantu vele abasemi naked mabahamba edrobheni bayazi ukuthi is attract namadoda abadingi woza badinga iminiskate ukuthi wena uzele wozuzobona that is the power of nakedness so uma unaked uthola ukuthi don't is spiritual power basebenza isidumbu and mabasenzile isidumbu basixhumele insuku you understand ukuthi kungapheli inyanga ezintathu labantu basaphila anizoyizwa ke ngoba umuntu ongasekho usemoyeni and umoya ngeke uvalele ulokhele ngaphandle ngoba umoya mawufaka isikhiya ulokha ungena ngayo lemboba lo isikhiya ungene ngaphakathi umoya there's no way ukuthi umoya ungawuvalela ungena anyway uyayithola indlela yokubhutsha ukungena so uzobabulala so ngangwenza ke nalowo mkhuba ngobiza umkhuba mina umkhuba ngobiza umkhuba ngobiza into ekungamelanga kube yenzakala kodwa yayenzakala ne akumelanga yenzakala angithi phela umuntu lo ushonile uma sikholwa thina njengabantu kumele sithi kungentando kaMenzi and futhi thina knowledge lethu singabantu abesintu alukho limited to a level ukuthi yazi ukuthi bazophila nathi spiritually asike sithi advantage ukuthi uhambile emhlabeni at least uzoba yidluze lihle la ekhaya ngoba uyayazi inhlupheko yethu nani masimbiza uzokwazi ukuthi asincede emsamo
you understand. So manje uma simthwesa imithi ungizwe kahle simthwesa amaqala ngoba simthwesa imithi simthwesa ini amaqala uyahamba lo muntu uyobaceda labantwana abanedalwa zakubo labangakhona kwayena nje makaceda ukubabulala labantwana baphenduka imimoya ngithi baba amadlozi nabo so ekugcineni into ezoyenzakala kuzoyenzakalana uma esecedile ukuthi ecedile umndeni lo uzabuya ngani emndenini mangala sika kapo 1 la efamilini ngoba akakwazi ukufika ngamaphupho ofika kanjani nilele ebuthongweni angekho kwelamathongo ngeke akwazi ukufika vele yabona kuzocala sekuba nomkhubo ukuthi la nasemndenini sekushona abantu bayalimala abantu bayadutshulwa in siyakhumbula ukuthi konje simfumbathise isibhamu kasimsebenza sathi akayiphindiselele ngesibhamu wavusa ilumbo lesibhamu kwalimala abantu ngesibhamu sebaqala la emndenini kumele manje silungise kulapho ke mina umuntu wangifundisa ukuthi isidumbu senza kanjani the sadness azangangifundisa ukuthi usilungisa kanjani into engikhumbula ngitshela yona wathi uma esecedile kwamthiya kwabanibani inabantwana abalapho kumele nithole usibongo ofanana niyohlawula lawo macala lawo nithenga amadluzi nixolise kulamadluzi ukuthi kanje kuze lo muntu akwazi ukuthola ukulala so manje ke uma sekahlupha la ekhaya ngeke ngisakwazi ukulungisa uyayibona and sadly ke velments ngokuthi ngijabulele lento yobusha uyabona mawusangena eminyangeni hey ushisa ngathi wena wazi izinto ezinkulu ufuna ukudlala ngemithi kakhulu wenzeni eminye imithi besiba inkinga uthe ukuthi ngibancedile abantu seyishaya emndenini angisazi manje ukuthi ngizobanceda kanjani manje mina I'm a very honest person ngiyasho ukuthi bengazi ukuthi mina lento ingazi ishaya mase ngihlola ngiyathola ukuthi babulawa uyasho ukuthi bashilo ukuthi khona idlozi lesihlabayo la ekhaya wena uyasho ukuthi umuntu wesilisa uyabona ukuthi lo muntu ngathi umuntu wasejenze ndiyimi ngamsebenza so manje uyabona ukuthi angisakwazi ukubanceda abantu ngoba manje isibhamu sesijikele ngakubo manje uyabona lona uzama ukuthi ekhuluma inkulumo lo muntu ukuthi ngikhululeni ningehlisela amacala ngoba ngalena sekunamacala amaningi kwelamathongo uyayibona usekhuluma kabi manje usekhuluma ngegazi lele belichitha eyisiboko omunye umuntu uzobuza ukuthi isiboko sidubula kanjani njengoba ngisho ngithi logically vele we must explain such thing isiboko amathamba akhe alapha ethuneni lesibhamu simphathise sona singcwatshiwe lapha noma lo mese lo anawo ulapha ethuneni noma isamboko nimsebenze ngaso ukuthi atormente ukuthi lo amsafarise ahlala shawa abantu kodwa angafi uyangithola yofaka isikhathi sakhe nimcuphenye yenye lentuzana ngesamboko silaphi isamboko lapha yana ethuneni singakwazi ukwenzakalayo asiphumi lapha ethuneni uyabona uyoba amathamba amhlophe lapha yana qhuma inyongo kwenzakale konke into esebenzayo kuyoba umoya esutrepayo lo moya masofika ufika kwesabangani kanje evelments mina ngibulala usibanibani so kumele kufe mina sabangani kanje nasikhule sonke wena lo muntu mina ngikuzwisa ubuhlungu ingcondo yakho lana ekhaya ithi lo ngijwayela kana last time wenza ini bese uyangibulala wena uyangithola mawuqeda ukungibulala yazi bese uthini efamily yami uthi hey ukhale ukudlula ifamily yami ukuthi hey bengazi ngenwe yini kumane kwafika okunye la kimi ukuthi angimdubule ngathatha isibhamu ngamdubule ngempela vela wazi ungenwe yini yazi ungenwe yini ungenwe le ndoda abikayibulele ithi mayifika uyabona ukuthi ngizosebenzisa umngane wakho ukuthi amcede ngesakho isandla nje you are possessed ngokwesilungu by the spirit of the lady the one that has passed on lapha yana and use the weapon symbolically lebisibeke lapha ukuthi benze bese umuntu uyashona yazi ngiyithanda lethi nase uyifikisa nethi lapho nethi na uthi basebenzise umuntu omsulwa ukuze abhodle into angayaziko nayo and esikhathini esiningi uthola ukuthi abantu abanjalo baba sengozini ukuthi umphakathi amchisa or umndeni loyo umenzela iplan in yonke le information do you provide it before you do it ku client yakho ukuthi kuzokuba kanje kanje before they can make a decision ukuthi now we are doing it doesn't really matter uyabona mina manje iclient ipatient yami ngithanda ubiza abantu ngeclient
ngoba ngirendara iservice kakhulu spiritual okweyedluzi anyway ingeyona yami mina ngiyaba advise manje hayi mama ngicabanga ukuthi kumele nithola ukuthula emoyeni nibheke ngaleli solo ukuthi at least ingane yethu ishonile sayithola kukhona abadukayo bangatholakali uyayibona nini at least niyazi usizi laloya umntwana akho ohambile angatholakali bamfuna bagijima emamochari bangazi uphelele ibhlungu kunaleni nenayo yehlisana uma ngiyabakhansela mina ukuthi bangayi lapho ngoba mina personal angithi mabangayi abantu bakithi noma ungabatshela ukuthi lento ningayenzi but will cross the bridge when we get there only to find out there's no bridge. You understand? When you get there the fire is on the other side akusana bridge uyosha manje maso usha kuba ngathi anikhuzwanga ngoba abantu bakithi bayathanda ukuthi abanye abantu uyangithola bakhuze babone ngathi sifuna ucontrol impilo zabo kanti sisuke sibatshela into eziqiniso ibatshela ukuthi mama lento ngizoyenza uyayithola manifuna ngiyenze ngayenza kodwa anginayo mina isolution yokuthi lo muntu ngimphuce isikhali ngoba makaseka sethuneni lesikhali sisasekuye esandleni usibambe kanje lesikhali lesi uyoba mathamba amhlophe kodwa lesikhali usibambe kanje ukuthi lesikhali engisivusile sisavukile ukuthi ngizosiphuca kanjani mhlambe kuyomela ngize ngigubhe ithuna lapha yana ngishone ezantsi ngisikhiphe ngifunda ama ritual ukuthi ngisamuka kanjani ngoba ngifunde ama ritual ukuthi ngimthwesa kanjani amandla ngalesikhathi kumele ngifunde eminye imithi ngiqalele phansi anginalo ulwazi impunga eyangifundisa lo mkhuba yangitshela ukuthi wenza kanje wenze kanje kodwa zange angitshele mina akuyona idlozi mina langifundisa lelo ngafundiswa ikhehle elidala elingasekho emhlabeni yangithola ukuthi izinto enje uzenza kanjani uyabona nokusting nokuthi ukushwele kumele lo muntu mase ucedile makalentuzana kumele nizame ngayo yonke indlela ukuthi nimshwelezele lo muntu kuze lo muntu nithi mali imlungisela angabi nenkinga yokwelela ngale kwelamathongo so unfortunately msithi masixoxa kanjena mina nawe ngithi mangiceda ukuphuma ukukhumbula ukuthi hey kube ngisale ngambuza lapho ushobe elikhulu ngoba ngizwathatha indaba enje wangijulela nami ke yangizuma kanjalo ngangazi so kulapho ke sengibona khona ukuthi hey lento le and ithi ngikutshele ke Velmans ayikho into engakunothisa njengabantu abafuna irevenge uyabona abantu abafuna irevenge ngikutshela ukuthi mina ngangiyenza ngisayinzi ngakubonisa one day umunye umuntu sathi mkhulu ngizokhuluma ku podcast ukuthi lokhu yakwenza sivelelwe inkinga manje sicela uzosebenzela umuntu abantu bayayithanda irevenge bayayithanda irevenge and bayakhokha abantu ngaleso sikhathi inhlanhla khona ukuthi bamfake kuma life policy nani mawuqala uthi nje 10,000 bayikhipha cash ababuzi nokubuza as long as sizwenzana ithi maseyenzakala baphinde bazokubonga futhi uyayibona leyo uthi hayi usibani vele sasimsola imgadlile lento kuye ngoba phela mawusebenza yona lento le yokulwa awubizi igama lomuntu ngisho noma igama lomuntu ngalazi ngoba waqala wathi hamba uhlasela uThabanga ngoba bathe uThabanga angamhlasela uThabanga angenzanga lutho kanti uthola ukuthi akusina uThabanga ombulele uyayibona. Yes. Sometimes ayithanya abantu bafa ngobuthakathi bathi solo umamncane asho umamncane kanti akuyena umamncane la uyayibona kube nenkinga so uthola ukuthi uyamtshela ukuthi lo kwenze kuwe waziwa wena thina simazi ukhuluma nesidumbu esilaphana amadlebe wayesewamute amehlo akhe angeke avuleke nomlomo ongeke uphendule kodwa ke ukhuluma naso bese izinto zenzakala emaseni imncwabile khona lapha yana alwe so mina ngiyaba advise abantu bese makaqala time namkhulu ngiyayizwa lento kodwa umoya wami uthini ini bese ngithi okay mina ke angikwazi ukwenza ngoba ngiyazi ukuthi bangathi ngiyakwazi ukwenza izothi mase bashaya hey bazogijimisa mina ngiyibhama yazi umkhoba la ekhaya kanti babangicela ngifuna sibuyele back ne now wenza lokho during the days mawusenza ne wenza do you uyabahlolela cangi ukuthi lo muntu lo i-situation yakhe ukuthi vele there is isandla sesi2 esimbulele or maybe it's just a natural death akuncedi ukubahlolela akuncedi ngoba noma ungabahlolela wathola ukuthi lo muntu ufe natural akunabuthakathi bona basuka ekhaya
bafuna isidumbu sisetshenzwe bazophuma bakuzwile ukuthi uthe akunasandla somuntu laphayana bona ikhanda labo bayazi ukuthi kumele uzokhipha ukuthi umuntu wesifazane nani baconfirm badile nalo muntu ngoba uyisitha kubo kodwa basemndenini owodwa akuncedi uzobuya ubathathela imali mahala ngoba bahlolela ngoba yonke into ozoyihlolela ngeke bayilalele abantu ngiyabazi I've been into this work for a very long time ngiyazi ukuthi kunezimo lezi ezingeke zamukeleke emuntwini noma umuntu angayihlolela mawufika kimi Velmente uthi yazi ngishawa ikhanda leli khanda leli lifuna umbhemiso uyandazi ngiyohlolela ini angithi wena uyazi ukuthi ikhanda lifuna umbhemiso so it's like no sile yeah ngikuhlelisele ngiyafana noba ngakuhlolela kithi hayi leli khanda leli elokucabanga too much understand alidinga emothi leli khanda leli ufuna uzama ukwehlisa stress ngeke ungikholwe ngoba eyakhe ingcondo ikutshela ukuthi kumele uphume nomuthi lapha yana you understand ngiyeza umbhemiso ngikupha umbhemiso strong ujabule nawe ngoba into efunayo uyabona so nabo mabafika bafuna ukuthi isidumbu nje hey akusetshenzwe lamkhulu mawuqala wena bazophuma bahlolele ushiye le mali ohlole ngayo bahambe baye kusibani banafika benzele bajabule you understand so umuntu nje kwezinye iziba udingi nokuthi umhlolele ngoba uzavele seka ready ukuthi ngifuna ukwenzakala kanje wena usatha ngimhlole la ngihlolela khona phela mina ngikuhlolela ukuthi nifuna inhlolo vele okay uthi sifuna ukwazi ukuthi umntwana ethu ashona kanjeni ungabe kwenze njani uyangithola thiwa udliwe ibhubesi kodwa thina sike singatholi kahle uyabona kodwa nisibhekele ngoba shone lo muntu uyabheka manje ukuthi okay no lo muntu mhlawumbe ubulawa abantu alahlelwe emabhubesini bafuna ukulahla evidence ukwazi ukubancedisa ukuthola lokho ngoba bafuna lokho mara mabafuna ukuthi umuntu asetshenzwe bafika nenhliziyo ezibhlungu uyabona mawuzohlola usuku esinye state ezinye izinto awufuni nokusizwa yabona ngithi wena le state okuso lesi ufuna ianswer ya le state ufuna izinto zenzakala kule state lokho kunye ukuthi mina ngisazokutshela ngokuthi hey umsamo wasekhaya isukela kuphi lento ukuthi ifike la lo mlando wakini ukuthi nizwe nivimbe from la iqala khona nilungise la iqala khona akunamuntu ofuna ukuyilalela umuntu ufika nje afika ngalona uyambona uyabona one thing that uNkulunkulu nomenza siphe yona Velmente uyinyanga kuyona inyanga umuntu osontayo yena umuntu osontayo umuntu obulala abantu umuntu ongabulala abantu ikhona into ebizwa instinct ama instinct azokutshela ukuthi hey lo muntu njengoba angena eminyango uyalwa lo agena nje akakhuluma uyabona emsebenzini lo uzolwa lo okay yeah so siphiwe leso sipho sokuforceya izinto mama check instant yakhe ithini ngami curiosity instinct yami curiosity and izongibulala yazi curiosity yavula ikati hayi ikati silwane esincane man we must be curious to vele empilweni ngento eziningi ngoba ulwazi lwethu esikhathini esiningi must be based on curiosity ukuthi wenzani lo noma uhlela uthi yini lento alikagoba wenzani so you learn a lot of things ukuthi mhlawumbe uyathatha mhlawumbe uyatshala mhlawumbe wenzani sithola ulwazi out of curiosity ikati lona kuze kuthiwe curiosity kills the cat it was the ignorance yolwazi ngekati uthi ikati likwazi ukuvela efastereni uthi mawukhuluma likubheke kanje limela efa makhuluma omunye libheke omunye kuba ngathi uzomunye umuntu azathi hey lekati lithunyelwe leli ukungabi nolwazi ikati li curious by its own nature all right okay istadisha body language kakhulu manje kuba ngathi ingakho thina ikati masilithatha siligaya silisebenzisa ngeability yalo vele okay so ngifuna ukubuyela kule ndaba yokusebenzisa isidumbu ne nani nisebenza isidumbu nezani nisebenza njengabantu like nifaka abo 11 here no kufaka abo 11 esikhathini esiningi usuke uqinisa leso sidumbu mangigcaba ngisuke ngiqinisa wena noma ngisuke ngifaka imithi yokudonsa into ethile kufana nokuthi khona ingcabo zenhlanhla noma ingcabo zemali uyayithola ezifaka nayo futhi imvuthu zemali ngaphakathi nani uza nani namafuthelwane ethandeka okuningi nje ngizokusho nje kuyathakwa kwenzelwe iritual ethize akumani nje uhlangahlanganise kwenzelwa iritual ethize kuzodonse lo moya ozoyenza ukuthi imali imlandele umuntu uyayibona ya umcaba kanjalo kodwa ke mawusebenza isidumba umcaba kanjani umuntu ofenga igazi ngithola uphinda ukhipha igazi futhi igazi liseningasana amandla ngoba liflow into yenzayo
uhlanganisa lemithi lena namanzi bese uqeda umgcobisa umzimba uleke uyikhulumisa ngathi uapply lotion kuye uleke ukukhuluma in kwasha kwacema mawufuna ukuthi lento yakho uyisebenza ukuthi lo muntu lona before bamgwaza abone wena yebona imkhubi yayenzakala ukuthi athi benilwa kanje athi akusiyimi uyabona athi mandla kanti abiza umuntu ongasekho before bamgwaza uze tavern bathi yazi lo muntu before bamgwaza ubize lo mjita bekamgwaza the other time kusho ukuthi ubone lo mjita ovele kuye uyabona ukusenda imessage nakwanye abantu ukuthi bathe le ndoda yawushaya umuthi uyabona ngoba phela abantu bayothanda imkhuba uyabona thina kahle kahle sabelwe ukulapha mina nje inyanga ngiyazi ukuthi inyanga umuntu onyangayo umuntu olaphayo bese lokho esengikhuluma ngawo sokukhunkula ukukhunkula ukusebenzisa umuthi ngendlela eover le wena uyaziyo engagila imikhuba ethile engakuthusa na ukuthi ngempela kanti imithi yasebenza ngangithi imithi ayisebenzi imikhuba ke leyo ehamba nokukhunkula kakhulu kodwa thina sidalelweni ukuthi ufika bathi inyawo ayipholi ngokulapha eziphole alright ubona ukulapha lo Yes, gine idea ne there is this family engiyaziko I think they are somewhere around here into yenzakala I think like bayenza yonke lento le bayibiza ukuthi ilijwa so now I don't know whether that person wabulawa labantu abamcabanga njani ne but into yenzeka ukuthi le family bayahamba one by one and like the way bahamba khona it's just nje a mystery death lokuthi you don't understand ukuthi umuntu swagula nyana for like 2 weeks and then gone we understand so ngifuna ukwazi ukuthi in that case yokuthi umuntu nesamsolo ukuthi lo bambulele and only to find out ukuthi bekuma decisions wakhe ukuthi bambulala or whatever what happened in that case ukuthi alimtholi lo lijwa lo umuntu olimbulele libuya back la endlini or lilozula liyabuya lona uyabona lento lomkhube nithi niyawenza nithi makahambe uyobulala abantu ongambulala you understand umuntu ishonele naturally ngicabanga ukuthi uthatha usibani izobuya ngoba ngithi manje lo muntu ufe ngokugula nina nathi uthakathiwe uzobuya nale lumbo lokugula lelilethe emndeni nizophela emndenini one by one nibona ukuthi something is very wrong lana saphela kangaka emndenini ende sishona ngendlela mysterious lecishe ifani njalo lo shone ngani is because of ilento engibalekelayo mina ukuthi ngingasaphinde ngiyenze lento angisayenzi ngoba iyangihlula mina mhlazani sengazi ukuthi lento uzoyilungisa kanjani mhla ibuya seshaya emndenini kanjani mhlambe ngabuyela ngithi hayi sengiyasebenza isidumbu manifuna back to center ngakwenza lokho kodwa kwa manje ngangikwenziswa excitement yokukhula nalento yokuthatha umnyanga ngathi business ukuthi ngithatha nanoma yini ekuyaziyo ungabheka ama implication ukuthi kuzenzakalani afterwards manje njengomuntu osowukhula ngithi sesikhulile manje velments uyabona kuApril nje bengenza iminyaka eminingi kabi oh happy belated birthday mkhulu kodwa sesikhulile umqondo wethu awusafani like abafana abasa phaphela obunyanga uyabona nani siyayibheka ezinye izinto sicalculate kahle abanye velments bathi bagibele phezulu ekhanda lethu mina nje bagibele phezulu ekhanda lama abafana abakwa TikTok bathi lo ngeke asenze lutho yabo manje impunga ezingiphethe zikhuze ngithi bakithi zikhuze yena mhlamba lekathi hayi lona ngeke angenze lutho uyangisaba hey banenhlanhla labantu yazi abantu adelelayo banenhlanhla thina esibuswa abantu abadala siyakhuzwa yabona sikhuzwa ukuthi lento ungayenzi ufana nje ufuna ipopularity meke kodwa enhlizweni yakho uthi lo mari mangimeke uzongidelela so manje ngoba inkinga yokuthi eminyangeni asibusi siphethwe sibuswa imimoya okuyiyona esipha amandla okulapha nemimoya esipha ulwazi more than anything so asifuna ukuthi senze into wrong kusasa ngiyisole sengiba nenkinga mhlambe bangekele bese impinda yalomuntu ithi maseyibuya ishayike imi 10 times ngileke ngithi mina ngiyazi ukuthi ngiqinile ngoba ngithi ngeke ugadle umuntu ungaqinanga kumele wenze sho ukuthi u double protected wena ukuthi mayibuya lento ingabuyi ku uthi
itone maseyibuya ingidle phansi bese kuthiwa idlozi lingithengisile kanti mina vele enqolele ukuprotecta ego yami more than ukuthi kube ngisale ngameka lo muntu ekugcineni ngithi umsenzi womuntu iyona emkhulumela ngithi mina nabantu abangisebenzelayo abantu asebenzelayo bayazi ukuthi hayi makuthiwa uyathwalisa umkhulu akathwalisa makuthiwa umkhulu lala namathwasa umkhulu akalala namathwasa ngisho kwawona amathwasa wami akekho nelilodwa elingaphumela obala lithi ke walala nami so angakukhuluma into afuna ukuyikhuluma umuntu kumele ngimane ngiyithulele kodwa kuba buhlungu kibi ukuthi lona ngeke akenze lutho run content kodwa ngibonga idlozi ukuthi that content is not going anywhere anyway. Yeah, true. So kusho ukuthi idlozi livimbile ukuthi isithunzi sami singadikileki phansi asingabanikezi airtime emkhulu ngizokubuza off air ikhona enye video engayibona mara off air yazi ngifuna ke sikhulume nanganasindo ne amakhambi okulapha like ama ingredients in most cases like okulapha ne but ngina this question engifuna ukubuza yona in most cases people who are experiencing depression I think they do have some kind of like a symptoms, you know. So there is this thing yokuthi umuntu makahleli ezwe like some voices like ukuthi zibulale. Ngokomoya, what is that? Okay. Kukathathu ngifuna ungizwe kahle. Ama voice aba nama source outre ukuthi afinyelele kuwe. Ngizowachaza wonke njengoba aitre ukuthi afinyelele kuwe ama voice ukuthi zibulale. Wani lebe sikhuluma ngayo ilitshwa uthola ukuthi lo muntu lo okumele abulala abantu obabulalile waceda manje kumele ephinde manje ebuye ezokhuluma inkulumo yokufa la emndenini ukuthi ngehliseni lo moya ukubulala manje ngikwazi ukuthola bese angabi negazi lo muntu ukuthi kumele ngibulala usibanibani ngcono yena ayibulala bese uyispara kuye ngathi uyidlozi kuye ukuthi kumele ayibulale uyangizwa lo muntu loyo angithi yenzakala spiritually ilo muntu lona ofika kuye athi makayibulale you understand ngoba kumele kwenzakale mara akafuni ukuthi yenzakale at the conscience yakhe bese bayithola into enjalo bese kuba ile depression eyikhulumayo yabona i-depression ingcondo yakho mayithi mara ngiphilelani ngi-useless akunalutho bheka uthabanga uphumelele bheka umandla ngangifunda naye ngimbona hamba ngemoto ethile i-girlfriend yami ingekelile ngoba ngikwazanga umbhechela yonke lento engcondweni yakho ithi you are useless uphilela ini so leyo nto leyo igcina iba yinto eyi-voice kuyi-generator i-voice kuye ngoba umcabango wakho unga-generator i-voice kuwe ugenerate amaphupho kuwe engewone wedlozi igenerate illusion kuwe ukuthi uthi mawuhleli kanjena ubone ngathi kudlula umuntu angekho kanti umcabango wakho ama illusions akuwona ama vision ngoba i-vision enlightenment uya enlighten uyaboniswa ngempela into ekhona kodwa into engekho is an illusion into engekho so kuyayenzakala okwesithathu engizokusho kwalama voice la ukuthakatheka kwesinye isikhathi umuntu yangithola bathatha imithi efana njengo uzeneke khona omunye umuntu obiza uzeneke nemithi ethile neintambo nanani bese bayisebenzise bathatha unopopothile bawukhame benzeni yazi ukuthi lento izokutshela ukuthi izibulala endiyogcina uyibulele kanti ukuthakathiwe vele sure alikho-ke idlozi elizofuna ukuthi uyothwasa bese likutshele lokho uthi uzibulala uzibulala kanjani kumele uyothwasa ayenzi sense do you think this once ukuthi they baya-rape umuntu wakhona like uthusuthi ubaba uhluke nje unomuzi whatever unabantwana and then the next thing maybe bathi urape umntwana into ezinjenga lezo do you think they rape them in a normal mental state or there is that third spirit elokuthi singena kibo sibenzise leyo mikhuba there are certain spirit angithi abantu bakithi Velmans bathatha lento enganabungozi mabasho thatha lento ayinabungozi bayithatha abantu hamba umuntu ayothatha amandla emimoya ethile ezokwazi ukuthi imphakamisele isonto ngifuna ukwenza example ngalento mele imphakamisele isonto lomuntu mhlambe lalime ngeinsimbi lapha yana alenze ifoundation yaba neinsimbi lapha yana neroof istina sibekeki
wabeka itende umuntu lapha yana kunanto ekhula ahamba yothatha lento lo muntu baba umuzi unabantwana bamantombazana nababafana abakhulisile bese masaqeda athathe lento imsebenzele lento igcwalisa ibandla bese maseyiqeda ukugcwalisa ibandla uyangithola mhlawumbe igawule lana ebandleni kube nabantu abashonayo la ebandleni ngoba ikhonkwana zithwalo zila ebandleni zidla ama members nana zigcine zithalale nomntwana wakhe so umntwana wakhe uzoqala amcele kanjani athi awungiphi impahla kanje nemntwana wakhe ngeke akumcele ngangithola izomudla lento iyafuna ukuthi agcinalele nomntwana wakhe agcina adlwengela umntwana wakhe adlwengela umntwana wentombazana adlwengela umntwana omfana it's because of esikhathini esiningi basuke batshelwa yilemi imoya le abahambe bayithatha bona ngokwabo you understand ngoba in a normal sane person will never do that without the spiritual impact ethile ifana nalento yokubulala umfazi uyangizwa or umfazi abulale indoda ngeke manivele mense wena uhlale ube negirlfriend yokuqala ekuphula ubuvijini wazwana nayo uqala ukwazi umuntu wesifazane ngayo wakweka zange umbulale kwafika owes2 wazwana naye waba iBaby mama yakho naxabana namanje usamsupporta wafika owes3 wahamba waya overseas unama ex amaningi awukazi wabulala bese kufika uNthabisengi bese uNthabisengi yena ube jealous uqale nje ube nesikhwele neinsecurity as a first sign egcineni ugcina umbulala umshaya bathe uzokubulala lo muntu aleke abuyela kuyena aleke kunjalo nanani ugcina umbulala yazwa umbulala is because of angithi ukudlisela angithi ukufake umoya wokuthi ube isilwane ukuzomifayile ngokwesilungu ukudlisile phela so makakudlisa kanje le mithi yakhula impande le mithi yakhula mayikhula ilethe obsession after obsession goes with insecurity then ekugcineni ubona ukuthi ngiyini ngaphandle kukaSibanibani uma ehamba ngizosala ngiyini so makacala athi akasamfuni ngoba useyisidina manje usemgada ngisho noma etoilet useyamdini uyambulala there's no sane person that can do things uyabona nasecourt bakutshala kahle bathi no lo muntu mawuthena wazi ungenwe yini yenza ukuthi umbulala uyazi kahle angithi ubani uthathe isibhamu wadubula lo muntu angithi wena angithi isibhamu sakho lesi-registered esibulala lo muntu ungazositshela izinto zokuthi bongene usathane nayo umuntu obulele uyazi ukuthi khona into ebeyingenile kodwa akazi ukuthi what was possessed ngoba upossesswe yini ilama spell lawa yenzilo ngoba phela masikhuluma ispell sisuke sikhuluma a creating science in spirit that is a spell yebo and yazi nemkhulu le into ezijokozine azivezwa kaningi sikuvela le ukuthi hey ubani ubulele girlfriend wakhe wara so no girlfriend angeke asakwazi ukubuya phela asho ukuthi ngamdlisa ibheka mina phela ayithi phela mawuzodlisa indoda yazi lo muntu okudlisa lona neibambelelo nani utricky lo muntu yazi is very tricky uyabona mina ngithandana uyabona mina umuntu engiphila naye velments ungazi ufonga ukuthi ngidlisiwe mina I like to post umuntu engiphila naye ngoba ngisebenza ngabantu ungathi ngidlisiwe nje mara akaze ke ngikubona umposta kwenye WhatsApp yaposta ku WhatsApp naku TikTok ngiyamposta abantu abangilandelayo bayamazi bangakaze bambona abanye bafika bambona yabo so mina naye njengoba sizwana kanje bese ngithi uyasidlisane ungidlise mina ngudle singaphinde sihlukanise ibhonde sibe into enye umuthi awusebenzi uyabona umuthi wokudlisa umuntu usebenza ngobugebengu akumele angazi lo munye umuntu ukuthi uzomdlisa kumele umzume bese uyamdlisa once mawungathi athi ngikhandela intando ungidlise mina bese ngizokwazi ukuthi ngibhekane nawe ngoba ngihlushwa amantombazane nginalomoya wokufebela sengifuna ukushintsha ngiyazama akuzameki ngicela ungidlise bese ngikwazi ukubheka wena ayenzeki leyo nto imystically lento yedliso uyanda kahle idliso linabo ubuhle balo angifuni ukukhuluma ngathi idliso linobubi balo yazi ubuhle bedliso bani obama gold digger yomuntu ozoshada naye angithi uyamdlisa manje umudla imali maqala athi obsession bese uthi sichitho umshayini isichitho akunyanya ahambele kude kunawe then ube safe angakubulali kodwa mawufuna ukwakha umuzi idlisa kulona lokwakha umuzi uyangizwa
Elegebengu nje idliso lo muntu othi hayi lapha ngenela imali lapha yana uyangithola ngoba lizomenza ukuthi lo muntu amthengele imoto uzozwa ngaye ngoba phela idliso likhandwa ngezinye izinto. Ukhandwa ngani? Likhandwa ngemithi efana njengohoza ozodelunina ngeke uhlale vele ubathanda abakini mase ufaka odelunina umntana kini maqala afika malume buthi ngicela unikeze imali ngiyasho ngiyahlupha manje umuntu akakwazi ukuba nepeace kanti bo right before all along uyi-family man yakini ubathanda abantu bakini mara after udelunina wangena udela umzali wakho udele nabantwana abazalwa umzali wakho nabazalwe osisi bakho kanjalo ubadela umndeni wakho wonke udela unina uyangithola ubheka mina ngedwa uyangithola uzomlandela phela ubheke yena kuthi nentombazane mayicala ithevel menze yazi uhandsome kanjani uyotshela umfazi wakho straight ukuthi yazi lentombazane ithi handsome kanjani yazi umandla bekunayo namhlanje ukutshela ukuthi endoda wena ushintshile awusekho right ngingathi lo mfazi wakho ukudlisile atshele yena lo mdlisile ayoqinisa kakhulu yabo ukuthi ngathi sebayibonile uqinisa kakhulu angiceda long imshaya ngesichitho ahlukane nendoda yami ngoba ufuna ukuyivula amehlo yikho ngithi umuthi wani wegebengu kahle kahle ngithi thina siyalibeka iqiniso nje ubala uyangithola mawuza uyisigebengu iba isigebengu ukuthi ngifuna ukudla imali ngoba ungathi lo muntu ngifuna ukudlisa indoda yami izokubulala and ngendlela ezokubulala ngakhona ngeke umeke noma esekushaya ngoba unalo nembeza ukuthi lo muntu bekangakaza ngiphakamisela isandla uyangizwa manje yimi engimenze lento engimenze yona kusho ukuthi ngirong ngokuthi ngiqale ngingamtsheli ukuthi ngiyapi uyayibona ingakho angishaya so ngizozama ukuthi ngibe right awuzowabona amaphutha njalo ngoba phela yena usekuthathe wakwenza uNkulunkulu wakhe so akayibona impilo ngaphandle kwakhe ekugcineni vele iphutha lokugcina uzokubulala kushaya kubulala. So usho ukuthi abantu besimame nabantu besilisa fanele bayiyekele lesithing yokudlisana le. Hayi bangayeki uyabona abafuna ukuyodla imali yomuntu bayeka kanjani bayaphanda abanye abantu uba lo muntu efuna ukuyodla imali yendoda noma indoda ifuna ukuyodla imali kaShuga Babi ayimdlise ngoba vele angithi yaphanda yazi ukuthi izobushaya isichitho ahambe after uyakandaste manje bakathi ushadile umosha umshado ngoba bayafaka isichitho uye manje obosha umshado uyakandaste nene uthele ngenyongo yakulelo khaya kuyikinga uyabona so mina ngizokusho nje ukuthi abantu kumele babe conscious sibatshela amaqiniso singayilina le umtshela ukuthi wena ledliso leli ngeke lize kulast isikhathi eside iyakhula imithi emzimbeni mawuyifakile emuntwini you understand so izomenza lo muntu ebehave ngalendlela umtshele ukuthi in a long run uzobehave ngalendlela it can take amagazi wabantu awafana omunye umuntu angayenza after 10 years omunye ngathi after 3 years aqala kuhlanyelwa you understand and ngaphu nengane naye unomuzi nishare izinto eziningi alifuneki idliso manje mkhulu mina ngoba indoda iyachita ini uke asike sibheke ukuthi le ndoda lena inegazi lesithembu na Oh yeah mine gazi lesithembu jama inegazi lesithembu nawangicela no commenting akufuna ukuhlola lana bese ngixabanise nomama ophila nayo uyayibona ukuhlalisa nomama ophila nayo kodwa ke uthola ukuthi unegazi lesithembu le ndoda bazongitshela ngisho umtshela okay uyabona ilentuzana indoda uyangithola uthola ukuthi indoda vele inegazi lesithembu isho noma ungenza kahle uthwenzani kumele asithathile isithembu ngoba into ehamba egazini kumele umtshele ukuthi lo muntu unesithembu uyabona wena bekubele nje kube uye wafunda lo muntu nakini bancede ukuthi nikwazi ukubona ukuthi uganiseke uyoganiselwa emuntwini onjani bozo understand avuma isithembu leni nizoba nepeace la ekhaya mkhulu mina isithembu angisifuni uzosuka luzeke imabheke umamncane uyangithola ngayibi nesikhathi ayithi amadoda enza njalo rather umeducate ngesithembu nangesintu ukuthi no us-approacha kanjena wena mawungalwi nomnakwini angithi sotholile ukuthi uthandana noNthabiseni wena hamba ufunda uNthabiseni ukuthi umuntu onjani ube umngane wakhe nangazi ungamtshela ngithi yena akazi mhlambe makakwazi ngoba amanye amadoda ayaveza ukuthi ayina ngumfazi wami so let us wesema uqeda amtshela ukuthi angifuna ushade nendoda mamfundi ukuthi umuntu onjani kube uye oinitiate isithembu sibe better like wena une girlfriend umfazi wakhalanda igirlfriend wesaqeda uthi umthola hleli le girlfriend edlini
uthi bawucala ungena utatazela athi awungatatazeli baba kaNtombi zakhe ngena uhlale phansi ububa utatazeliswa ukuthi ngihleli nentombi yakho sesiyazana mina nentombi yakho kade futhi isazana nentombi yakho mina la into engiyezoyikhuluma lana ukuthi musu ukudlala ngomntwana abantu ngoba ngithi manje ushadile waye ungamshadi baba kaNtombi zakhe into yasemovini ke le ngende kuyenzeka kahle nje bakhona abanye abantu abasaziyo isintu futhi abasivumayo ababa nesolution for sona ngoba vele isithembu si-initiatiwa umuntu wesifazane itsila sasi-initiatiwa umama ekhaya noma yona intombazana umakoti wakho ebona ukuthi lo muntu lona manje une high sexual drive mina uyangikhathaza angithatha udade wethu ngimfake esithenjini ngoba unama problem kuma relationship and uyazwana nospar wakhe noma abahleli baxoxa ngiyabona ukuthi bayazwana mangekho uyakwazi ukuthi emayinele besabalekela ukuthi ungalali nosisi wakho ngoba uyabona ukuthi nine bond bese amfaka esithenjini you understand ziningi ziyenzeka into ekhona yeah, it takes a lot and it takes a very wise woman. Yeah, a matured, not a wise woman, but a matured woman that accept things that you cannot change. Uyabona empilweni khona ezinye izinto ukuthi zibe isolution, you must accept them because of you cannot change. Zibe isolution once. Uyabona? Bakhona abantu abakwenzayo lokho. Uthola indoda ithe mina nginenkinga, yazi lo mfazi ufuna ngithatha udade wabo yena akekho mobo udade wabo akusumuntu wrong, akusumuntu right kodwa le isithembu mina ame monogamist uyayibona indaba yabafazi ababili ngeke ilunge and all those things uthola ukuthi umfazi osifunayo isithembu ngoba esikhathini esiningi amadoda bazonixolela abafowethu lapha yana ubaba ngithuka bangithuki amadoda amaningi aqale efebe emshadweni ethi mase kafeba athatha umuntu amenza inyathu makhwapheni bese lo makhwapheni limshise manje ikhwapha sekafuna ukuphumela ngaphandle uyayibona awese ukunyathela ukuthi kunyatheke ilafu manje akusho ukuthi wena mawula ungakhulumi nomfazi wakho kanti bekayivuma sekafuna ukuphuma socala ukuthi hayi bengizoletha umakoti la bengizoletha umnakweni omncane ini ngoba sofostiwe sekabanje uqhamu manje sekafuna ukusebenzisa ngegaba lesithembu kanti bekafeba uyayibona instead basenziwe kahle kuze kube uyakanda ngoba abafazi bayasivuma isithembu kodwa basivuma ngokusa uyazi ukuthi nonkosikazi athi hayi kasibona limothu nalwena rithi labalinyathi inelongana akasafuna ukunyatseka sekutshintshile manje kwashintsha ukudla eplateini manje wabona ukuthi bengibeka ithanga manje sekuyibhece kanjani understand lamshisa ikhwapha belaphumele ngaphandle kanti wonke umuntu ambona ukuthi ukhona understand akubulisa hamba nonkosikazi ngoba wenze into wrong isintu sethu sisifundisa ukwenza izinto right if lo muntu lona akwazi ukuthi engene ekuthanda ngempela hayi ukuthi bekazokuyuza athi mina ngithanda indoda eshadile bayakhuluma amantombazana ku social media bayakhuluma ukuthi mina ngithanda indoda eshadile ngoba istable you understand ayimfuni umuntu onganamuntu wakhe ngifuna mari ekugcineni khona into angasitshela ukuthi uzela uthando noma uzela imali ngoba mhlawumbe uzela imali uma ezela uthando lwangempela kusho ukuthi uyasivuma isithembu ngoba manje nangu uyamthatha umusa kumamkhulu uya nawe uneplug yokuthi awuface umamkhulu mina ukuthi ufuna ukungena esithenjini lo muntu so why ungasenzi right uthi mama uyabona mama ngiphilile nawe kodwa yazi sekunalento lena yokuthi ngathi ngenwa uSathane or yini angazi kunalentombazane ngithi mangiyibheka inhliziyo yami athi uyangidelela ngitshela ngamantombazane ngoba obvious nizolo kodwa umtshela ukuthi ngenze njani ngizama kuba honest angithi sibuilda le relationship ke honest mina ngizama kuba honest appreciate ukuthi mina lento akiyi kuyofeba ngizama ukutshela ukuthi nayi inkinga ebhekane nami kanje aza naye maka wise uzobona ukuthi yafana uyamvimba umvimbi okusalayo yazi lento ifana nani ifana nemercury uyawazi usigidi imercury lento le ngathi isilver ngathi iiron nyana mayibambi yaphutshuka mawungayibambi iphuma la mayifaka indwangu liphuma ngembobo ezincane endwangu uyabona incane kanjani ngeke lento le yikho sisebenzisa imthini yokuphunyuka abamphethe siyayifaka nayo uma sifuna imoto ephunyuka ezintweni ezithile you understand so nayo indoda izofana nemercury uzoyivimba la
uyitshela ukuthi hey mina leso sithemba ngisifuni okusalayo ukutshelile ukuthi lo muntu ngiyamfila uzomjola kuhlakaniphele futhi uyofunda kuWill mama ukuthi lo muntu ngempela ugcina abanomntwana nalentombazane bekangitshela ngayo kube ngisale ngavuma kube at least ngeke ngatholi chance yokuphila nalentombazane icontribute to iwealth yalapha ekhaya manje isingena ngebeneficiation manje kunomntwana engamazi hey ubona umama kwada ngenye indlela kube ngathi angayokhala ithuna you understand ngakhona amadoda aphila kanjalo shaya ngedouble family kodwa endlini abazi ngisho nabantwana bakhabazi ukuthi ubaba njengoba eshayela ama truck unenye ifamily leLimpopo endela abantwana abakhula bayazi ukuthi ubaba ubani usebenze ba truckini uba khona aphila double life ngoba bazama ukuthi isithembu abasifuni isithembu like it or not uyasivimba sizoyenzakala so umuntu odadewethu mabahlaniphile abazama ukuthi basibone lesithembu basondezela eduze ukuthi lo makangekho ngiyazi ukuthi ngizomthola uSimangele yangithola ngizomfonela ukuthi magula umntwana la ngeke avala ifoni angithi uyivala kanjani ifoni bazi ukuthi ukuphi le meantime la bangazi ukuthi ukuphi uzoyivala vele ifoni yazi uphendule umuntu ngathi uyinyoni manje ufaka iflight mode yayibona ushaya flight mode ukuthi bangakuthuli ugula umntwana uthola umntwana ashona baba bokuphi umntwana bekadinga wena akhalathi baba lana awukho ngalena wena ulena niphuza amawine nipop the champagne nakho konke into lapha kanti mina sengikhuluma nobodadewethu phela thina abelaphi asilaphi ngomuthi kuphela silapha nangengqondo nezimo nama realities empilo ukuthi impilo inje ingakho basibiza omakhosi ngoba kumele basikhosele ngezathu zokuthi siyabaphilisa ngithi ukuthi hey siswa mntatwethu isimo esinje vuma wena you understand ngoba namavuma uzokwazi kuba neaccess yokuthi uphe uDina imalini angithi nijwayelene so uyazi ukuthi uphe uDina imalini kusho ukuthi lena enye imali unamanga lokukhona ayikhiphile amtshela baba uthe izolo lana ngithi unikeze uDina i4,000 uDina uthi umuphi 2,000 ayithi ndiyazana so nobugebengu bendoda buyaphela kodwa mangazani uma ngalindoda nje kuphela yabona indoda mayikwazi ukuthengela imoto wena ungazi kusho ukuthi ngathengela nenyathi imoto ule kungazi still angithi awuyazi budget yakhe yeah kusho ukuthi nasenyathini angayithengela imoto yazi ngifuna kusivale mkhulu ne we are actually out of time ne so ngifuna sibakhumbuza ukuthi what are your specialization konje okay mina I'm a spiritualist ngumuntu odila kakhulu ngezinto ezithinta umoya anything nje uhlushwa isipoki umsamo wasekhaya omoshakele ukusebenza kwidumbu njengoba busho into efana nalezo wenza ama-abortion uma umntwana obelethiswanga kumele uzobelethiswa nawo amabhadi asuke nani uthakathiwe ufakwe imithi yedliso ekubulala obodokotela baboni lutho kodwa wena uyaphela emzimbeni mhlawumbe ilombo nani into efana nami spiritualist bese ngiba a dream interpreter ngikwazi ukuhlaziyela abantu amaphupho ukuthi amaphupho lelisho ukuthini kumele wenze linkulumo ekhuluma ukuthini it's a warning it's an instruction whatsoever it's your mind maybe that is playing games with you nani konke lokho bese ke ngiphinde ngibe a spiritual teacher okay lokho umsebenzi wami lokho ukukhanyisela isizwe ukuthi hayi ndoda igama elithi idlozi kahle lisho ukuthini lisukela kuphi yabona enye iphathi yomzimba ukukhakhayi la ngaphezulu ubiza ukuthi isidlozana why the etymology ithintana nedlozi kwisidlozana yonke lento lesikhuluma into enjalo then ke is being a teacher and also ngumuntu otrainer abanye abantu ababa yinyanga nabantu ababa bangoma ngithola abantu abalaphayo nabantu abathwasayo kodwa ke lokho kwenzakala ngeke ungifonele uthi mkhulu ngicela ungithwasise no mina ngithwasisa umuntu othunyelwe yidalwa zakubo kimi
ngoba ziyazi ukuthi mina mase yena afika kimi idalwa sakubo ziyazi ukuthi ngizomenzela ini nani ukuze aphile angidingi umuntu osuka sami wathi mkhulu ngihluleke lapha ngizothwasa kuwe mhlambe wena ngoba ngizwa unolwazi olukhulu makufika lapha yana akusulwazi olusebenzayo into esebenza more than ulwazi imimoya yakini nemoya yakithi uthola ukuthi ayizwane ngeke sisizwane vele nasephehlweni you understand so izinto engizenzayo mina kakhulu ke uyabona kodwa lokhu kokuthi hayi njoba ngithi ngiyinyanga lokho kukhunkula ngithi kuthakatha umuntu ini hayi lezo angifuna ukuconfirma kuzo kakhulu awuyenza ipenis enlargement penis enlargement ngiyazi nokuthi yenza kanjani yazi umuntu yazi yangincede mhlambe nami ngifuna ukukhulisa yazi ayiqale ngami ayiqale bayolwa nami lapha ekhaya baba ngayizwa lelo ndawo phila right manje wasukhuluma penis enlargement angiyazi mina penis enlargement into engiyazi emithini thintana namadoda ihlahla izokwenza ukuthi umdlandla ube khona ubuye imithi eyikhothwayo neyiphuzwa ngembiza nedliwa nangomdoko ezomvusa lezo ke ngiyazazi zona nje ukuthi zikhandwa kanjani uyabona for umuntu onoshukela nomuntu onganashukela zona ngiyazazi kodwa ke umuntu onoshukela eziyangisogolisa ngoba izinto engiyifuna lapha yana scarce kakhulu ngoba lapha kumele manje ngifake ilwane manje umuntu abe isilwane njengempela embedeni ngifake ilwane so ilwane asitholakala lula manje lezi ezinye umuntu maka right ngiyakwazi ukuthi ngahlanganisa nalokhu umuntu bara lokho ukukhulisa umuntu omdala lapha phambili angikwazi nomuntu makafika nje athi mkhulu khona waziyo ngithi akekho nengimaziyo ngoba ngempela akekho engimaziyo imani ngimtshele ngithi awuzame ukuya eMaristopis mina uzama ukuya somewhere kuma men's clinic lapha yana bakwenze surgically ayibhenini bakwenza surgical bakutshela ukuthi bona banayo amapilisi mhlamba ngazi ngoba mina ngeke ngibe ngazi ngoba vela ngazi ngaba nenkinga yokuthi uyabona ngisho mina noma umuntu angathi kimi Velmenze hayi lento yakho incane ngiyayazi vele if incane ngoba ngithi phela yini bathanda ukuthuka abantu ngayo angithi mina ngikhule ngimncane ngisadoka ikhimbi bangifundisa ukubamba itotolozi ukuthi uchama kanjani ngikhula ngiyayazi everyday mhlambe ngiyabamba ngichame ngenzini so makufika yena athi hayi yakho incane ini unfortunately mina eyami mina ngeke ngikhulise uyayibona ngoba kimi ayenza umqondo kimi angithi kwayena kumele yakhe ibe elastic uyabona ikwazi ukuthi ibe ncane isidalwa bese ivulwa isize yami ukuthi ibe kangakanani so if eyami kusho ukuthi elastic mhlambe iphelile ngeke ngithathe inkinga yakhe ngiyilethe kimi mina ngicontent ngalendlela engiyiyo kodwa abafunayo lapha yana mhlambe bakhona abakwenzayo kodwa hayi ukuthi mhlambe ithi ngisho njalo sengithi mhlambe la eSouth Africa bakhona kodwa into engiyaziyo ukuthi ema country afana nabo Congo ama country afana nabo ama province afana nabo Venda ama province afana nabo Nigeria bayazazi ihlahla salapho ukuthi benzani nemkhoba khona benzani ukuthi kwenzakala kuyenzakala khona ngokwesintu kuyenzakala kodwa la mina ngikwenzi futhi angifuni umuntu angibuze ngoba ngazi ngizomreferela kubani socials are you lebo ma socials firstly if you want to know more about umkhulu Shobelikhulu go to Google type Shobelikhulu kaSimelane ku Google kuzophuma wonke ama video nale izophuma ku Google lesiyenza dadadi uma ungifuna ku TikTok Shobelikhulu kaSimelane ungifuna ku Facebook Shobelikhulu kaSimelane Institute for Spiritual Healing everywhere kuma social handles ngitholakala lapha ama number wami awe WhatsApp only. Alright. iPhone yami i-speaker ngisilungise mina i-speaker sebenza i-speaker sefoni yami i-WhatsApp is 065 525 7008 ngiyabonga and uma ngiwhatsappiwa from 7 ekseni until 7 ntambama ngobo 8 o'clock angisatholakala efonini ngoba manje
so isikhathi sokubonana nabantu engiphila nabo ekhaya. All right. Sibonge kakhulu mkhulu for ukuza kwakho, siyayivala lezozo. Makhosi, siyabonga. Sizohlangana ke nehlelweni elizako ngo Saturday ekseni la siphethe enye i guest. Mina nawe sithi next week.